Hi everyone! So, sa gustong ma-experience ang shot and race course, punta lang kayo sa Futan Station, exit C. And then, kung worried kayo about tickets, nothing to worry kasi nga, pwede naman pong magbayad na by Octopus card. Meron pa silang lane for Octopus, meron din pong lane for tickets, and meron din pong lanes for tourists. Yes. And then, dyan na po. Pagdating nyo ng Futan Station, exit C lang kayo. And then, follow the signage na lang. Against the light man. Asa? Wait, si Ma. One, two, three, smile. Again. Mga cowgirl ni sila, mga cowgirl. Kalo na lang yung kulang. 620. 700, bangin nga na, di ba? Yeah. Dari oh, mga VIP na guys, mga VIP. 奧運中間騎住有情有義啊，外面淺藍衫，我就加應晉升啊，跟住第5位粉紅衫有形量啊，外面紫色眼就加州星馳喎，哇！中間個騰得天下內蘭白衫都出嚟，我金滿千歲啊，後邊嗰6匹馬彩虹七色總風雲啦，V4內蘭紅衫紅磚戰士啊，後邊嗰3匹馬分別有呢隻最好玩啦，冇尾隻安道啊，側線面合出就賣咗嗰隻咧就係時時感恩嚟㗎。好啦，轉香港體育學院灣啊，加應晉升一馬當先擺咗喺前面放先啊。 跟住第2位外邊係有形量啊，內蘭第3千杯分最外邊第4加州星馳，中間第5嘅馬咧仲會有情有義啊，響外邊粉紅馬就跟住中間第7位騰得天下啦，內蘭恨喎年年好運啊，金匯千歲花生都要跌出嚟先得㗎啦，後呢個馬匹掟外邊出啊，最好玩咧同埋呢隻咧就安道嚟㗎，好啦，最後直路啊，前面加應晉升同埋少少優勢啊，呢個就有形量率先上嚟挑戰啊，沿住入邊出咧就騰得天下。 中間馬來七中啦，金匯千歲響後邊影呢個位嘅，外邊中風話，安道亦都後邊追，有啲向前走，金匯千歲跟住冇錯啦，金匯千歲啊，跑第2名，更加衝上嚟，都係呢條跑線㗎啦，安道外邊中風雲，似乎係第3標添喎，咁啊至於第4名嘅馬咧就好近啦，咁啊有埋邊內蘭有形量啦。 出面最好玩就形再執後多層啊嘛，沿住入邊衝咧就騰得天下啦，中間就彩虹七色啦，金匯千歲，外邊安都亦都外邊追，最後100零米有形量接啲，但係呢個時候金匯千歲3標接到上嚟，跟住其後嘅總風雲，接雲頭場金匯千歲啊！ Kasi kung走正幾近嘅個足線先啊， Wala na ang gawas ng mga mafia. Tiras na nga. Saan na sila? Ayaw sa dalan. Ay, mo ba? 初試預計派彩排名就係10號嘅金梅千歲，獨日派62蚊， big bill sa itong natamakan. Bawas. 4同9方面，我哋就用2號千杯不醉嚟做膽拖啊，拖1號、5號、6號同12號，風險馬膽96處嘅組合。咁啊，其實有時如果面對一啲實而不華嘅